Ambasuze ke nongereye mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari naho bitari kugenda neza ni ukwihangana. Turababwira ko mu mujyi wa Kigali hongeye kumvikana inkuru bibabaje na agisida ikomeye imaze kuba mu masaha ashize, turabirambura neza. Turababwira kandi ko mu karere ka Gasabo urubanza rw'umuganga n'umugore we bakurikiranweho kwica uwahoze ari umukozi wabo wo mu rugo rwasubitswe. Turababwira kandi ko mu nzego z'abikorera no muri polisi harimo kuvugwa ruswa kurusha ahandi. Ngizi nkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa munyemerere mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye banze fate akanya gatoya mbashimire cyane. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe, turagushimira cyane. Ariko turanazirikana mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, mwarakoze cyane guhitamo twebwe. Turanibutsa ariko mwe mutarakora subscribe ku Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutambutsa igitekerezo cyanyu ku Ibendera TV. Nitwa na Kreti Ntirishwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Mu masaha yo ku manywa kuri uyu wa gatatu tariki 11 Ukuboza muri uyu mwaka 2024, mu masaha yo ku manywa kuri irompowe nini yo mu mujyi wa Kigali rwagati habereye impanuka y'imodoka ebyiri iza agonganye. Abantu babiri biravugwa ko ari bo bakomerekeye muri iyo mpanuka, bakaba bahise bajya kuvurirwa ku bitaro bya Kaminuza bya Kigali CHUK. Imodoka ebyiri zagonganiye muri rompowe nini yo mu mujyi wa Kigali rwagati, bikaba bivugwa yuko ari impanuka yabaye nk'ikomeye cyane. Ni impanuka yabaye hagana mu masaa 7 z'amanywa zo kuri wa gatatu. Imodoka imwe ikaba yari ku muvuduko ukabije ikagonga indi yari iparitse, zose birangira azangiritse bikomeye. Umwe mu babonye impanuka witwa Twizerimana Theoneste wari uhagaze hafi yaho iyo mpanuka yabereye, yavuze ko imodoka imwe yari iparitse ku ruhande, indi ituruka inyuma iri ku muvuduko mwinshi irayigonga, zose birangira azangiritse cyane. Uyu wagira ati twahise tuza twiruka tuje gutabara, dusanga uwari uyitwaye aracyahumeka, hari inundi wari uri kwambuka umuhanda nawe akaba yakomeretse, bose bajyanwe kwa muganga. Uko twabibonaga imodoka yagonze yari yacitse feri kuko yihutaga cyane. Yagonzwe yari irimo umuntu ariko twabonaga ntacyo yabaye. Mu Rwanda impanuka zo mu muhanda ziza mu bintu 10 bihitana ubuzima bw'abantu benshi, aho nko mu mwaka 2023 izigera kuri 700 zatwaye ubuzima bw'abantu. Minisiteri y'umutekano yerekana ko ibinyabiziga biza ku isonga mu guteza impanuka biyobowe na za moto zihariye 25% by'impanuka zose ziba, amagare yihariye 15%, amakamyo manini yihariye 13%, mu gihe amakamyo mato yihariye 10% by'impanuka ziba, naho bisi zitwara abagenzi zikiharira imibare isigaye. Iyi minisiteri kandi igaragaza ko impamvu zitera impanuka mu muhanda zirangajwe imbere no kutagabanya umuvuduko byihariye 37%, gutwara ikinyabiziga nabi bikaba byihariye 28%, no gutwarira ibinyabiziga mu ruhande rutari rwo bikaba bingana na 13%. Kunyuranaho mu buryo butari bwo byo byihariye 8%, mu gihe
kudahana y'intera ihagije hagati y'imodoka n'indi cyangwa hagati y'ikinyabiziga n'ikindi byihariye 6%, naho ubusinzi bukaba bwihariye 3%. Ni mu gihe kandi muri weekend ishize nabwo mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ahazwi ngo Gisozi naho habaye impanuka ikomeye cyane. Impanuka rero zikaba zikomeje kugenda zibasira abantu hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Ngibyo reka twihute. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ni mu mujyi wa Kigali rwaburanishije urubanza ruregwamo muganga n'umugore we w'umuforomokazi, bakaba bakurikiranyweho kwica umwana w'umukobwa wigeze kubakorera akazi ko mu rugo ndetse akabyarana na shebuja, bakaba ngo baramuhoye gukeka ko ari we waba yararoze nyirabuja uburwayi yararwaye. Iburanisha ryabereye aho icyaha cyakorewe ni ukuvuga mu murenge wa Musenyi mu karere ka Bugesera. Umugambi wo kumwica ngo wapanzwe n'abaregwa bashaka agatsiko k'abantu bazica uwo mukobwa. Ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka 2024 nibwo uyu nyakwigendera bamwishe bamuteye icyuma mu ijosi. Abaregwa bakurikiranweho ibyaha bikurikira: icyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa akuwujyamo giteganywa kandi kigahanishwa ingingo ya 224 y'itegeko 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa munani mu mwaka 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Icyaha cy'ubwicanyi bukozwe ku bushake giteganywa kandi kiganishwa ingingo y'107 y'itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa munani mu mwaka 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Abaregwa bakimara kumenyeshwa ibyaha bakurikiranweho basabye urukiko ko basubikirwa urubanza bagashaka ababunganira, no kuvuga abavoka, bityo urubanza rukaba rwimuriwe ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka utaha 2025. Ngibyo ibiri kuvugwa mu karere ka Gasabo ni mu mujyi wa Kigali. Reka tunyarutse twihute. Icyegeranyo kuri ruswa cyakozwe n'umuryango Transparency International Rwanda muri uyu mwaka 2024 kigaragaza ko inzego z'abikorera cyane cyane mu bwubatsi ndetse no muri polisi y'u Rwanda ziza imbere ku kugira abantu benshi bajya ruswa kugira ngo batange serivisi. Urwego rw'abikorera ruvugwaho ruswa iri ku urugero rwa 13% bitewe ahanini ngo na abubatsi ngo batanga akazi ku bakozi ari uko bemereye kuba akata akuyo bahembwe, mu gihe polisi yo ivugwaho ruswa ingana n'9.40% bitewe ahanini ngo na abakoresha ibizamini byo gutwara ibinyabiziga. Uwayoboye ubu bushakashatsi bwa Transparency International Rwanda ariwe witwa Robert Rwego agira ati umuntu ajya gusaba akazi k'ubwubatsi kuri chantier, no kuvuga aho bakora ibikorwa byo kubaka, noneho ukuriye ibyo bikorwa witwa Gapita kamubwira ko aza kumuhemba ibihumbi 5 y'amafaranga y'u Rwanda ariko akaza akumukataho 1,000. No kuvuga ko birangira uyu muntu akoreye amafaranga ibihumbi 4 ku mubyizi. Rwego avuga ko mu nzego zirimo kugenda zongera ikigero cyo kwakira ruswa harimo abakozi ibi bigo bya rege, wasake na abacamanza. Transparency International Rwanda ivuga ko muri rusange ruswa yatanzwe muri uyu mwaka 2024 irenga miliyoni 17 z'amafaranga y'u Rwanda, akaba yaragabanutse ugereranyije
ugereranije n'umwaka ushize w'ibihumbi 2023 kuko icyo gihe ngo hatanzwe ruswa irenga miliyoni 22 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikiguzi cya ruswa mu Rwanda muri rusange ngo kirangana n'amafaranga ibihumbi 65, ni ukuvuga amafaranga y'u Rwanda isabwa buri muturage kugira ngo ahabwe serivisi, nubwo ngo isabwa na bake cyane bangana na 2%. Ngibyo ibiri kuvugwa, tuganye ku musozo w'izi nkuru rero twabagezagaho. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza aya makuru abantu hirya no hino banyuranye kugira ngo tugeze ubutumwa n'amakuru kuri bose. Niba wifuza gutambutsa igitekerezo cyawe ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira, no kuvuga akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 Iyi nimero yakira ubutumwa butandukanye, ubundi tukakwihamagarira. Dusoje gutyo rero inkuru ku Ibendera TV nakagaruka. Mugire amahoro kandi Imana yibarinde.